Stadikin devlet hayf muhabın hayanuha kem avetine gavek daveje perfedyok daveje jiber ve ekeji lisebe mesele nikaşkırın ahaftın ve çirin gelek gringe iroji brasti gelek kesin hejja ku amre xwedanın vikari ve tekoşini ve meşe livratev beştar bune جبروی که جی از حوالن رونشتنه و دخم سر دکی سر ماسه کرم کن براسی رو نیکاشن گلک گرینگ و گلک گرم و لسر بین کرن جبروی که آخفتنن و شیروین و نرینن و امتف به هفره بهیزن و لسر ویجی هیوی دکم کاربن نحشره کی لگوری خو ببینن و هیکو جوای اشتراجی پیشکش بکن فرمو کرم قوام محمود امی گوتنا اولی بدن بایرام بوزیل سروکی پارتیا سوسیالیستا کردستان جبر و کیجی فرمو کیکو گوتنا وی. Tamam, bak gel o. İçeriye ne var ya? Yasin de var ya, Yasin erkek ha. Bak. Yükseltebilirim. Anneciğim. Havale neca, bu tefkir-i hoşiyatın denki mi sanki yanına? Denkte paşa, Ali Paş. Yakın, çok yakın. Denkçe ayı havalno? Başı. Bu tefkir-i hoşiyatın, serseran, serçavanatın, jibo beşlariya ve dubare spas tıkım. İro em jidu aliyan ve kareki gring çetkin, yekce pevajoya projelata navin u Türkiye u tabi bandora ve ser mesela Kurdun ırkinen u ya mühim evet ki evet kucara avul jeçar perçe Kürdistan'e be beştariya wan be beşiya wan konferansı ki usa teyre darhısın evciye gringiye az fazla bale bikşinim carji beryaku az dest bahafna hopkum az fazla ser platforma partiyen Kürdistan'ı, çepin Kürdistan'ı duse gotum bejim belki haya havalan jetneye ev platform bu 5 sale ababuye hatta nuha yek jel ser emerjen zume ya duanji duanji konferansı rubru Kürdistan'ı mehevleri ledarxız de servan pevajoyen davi ev konferansa çarane em de Diyarbakır ledarxın em hevidarın konferansa peşyamel em tıkamıştı darkın o yapıştığı muhabbeti ne demek ki burada em bu heviye dest konferans etkin o em hevitkin ku ev akba hevkariye li perçe Bakur Kürdistan'ı jibe o her perçe da ev hevkari şebe evci esfadın bale biçim havalen dalal beşlerin heja em bahsa geçedanın davi ya rojalata navin u bandora wan ser mesela kur bu prosesa Türkiye em bahskin müjareme ve em dveron üstüne da bizeretir em bahsa prosesa Türkiye bugün u mesela Kürt'teki jan konağda ya. Askarım bu sadece biliyor musun ya? Nuha ev salike ku em bahsa prosek kende Türkiye
ev prose eğer em bixwazin ji bo vê proseyê mîladek dest nîşan bikin, îşaret bikin, em dikarin heftê Oktobra 2023 nîşan bikin. Yani beriya wî jî tiştê mihîm hene lê ev baya bilind, ev em bêjin pêla bilind ku nûha li rojhelata navîn daye ber xwe û bandora xwe li ser hereketa Kurd dika, di aslê xwe de heftê Oktobr yani heftê em bêjin Ekîma 2023 dest pê kir. Ew jî çibûn êrişa Hamasê li ser İsraîl. Piştê wî her tişt carek da bû lez û bez herikî. Êriş piştê wê êrişê İsraîl vegeriya û vê êrişa Hamasê wek firsendek bikaranî, Hamasê tarûmar kir, Hizbullahê hema bêjî tune kir û di vê qonaqê de herî car zî qonaqekê giring eger em jê re nebêjin mîlad jî têkçûna İranê li rojhelata navîn bû. Çünkü İran yek stûnekê herî giring ya sîstema dijê Kurd li rojhelata navîn bû. û şikastina İranê li Sûriyê, li Lubnanê, li Iraqê gavekê pir giring e û pêşiya gelek tiştan vekir divê em ewî bînin bîra xwe her dem. û piştê wî têkçûna rûxandina rejima Esad li Sûriyê. Bawer dikim heştê meha duwanzdan 2024. Ev tê wê watê hevalên hêja piştê ketina Saddam li Iraqê 2023 yek jê dewleta dagirker, rejima dagirker ya dijê Kurd û Kurdistanê welatek têkçû. Êdî em dikarin bêjin li dû welatan sîstema dijê Kurd têkçû. û bu vekirê dayî tabî hûn zanin rewşekê nû li Sûriye peyda bûye, nû hikûmetekê demkî heye, paşa roja wî nediyar e, hikûmetekê pir qels e, seran serê Sûriye hikûmê wî tune ye û bawerî nade tû aliyek jî. Piştê ev qetîama Durziyan û Aleviyan jî wî jî meşruiyeta wî hatiye cê nîqaşê. Lê xuya ye dewletên mezin cîhanê heta alternatîvekê din bibînin, dixwazin bi heta şê bi şara nûr wê meselê îdare bikin. û bi Kurtî jî piştê ketina Esad imkanê mezin li pêşiya Kurdan peyda bûye li Rojava. Berê jî ev 10 sale tecrübê Kurdan hene li wir xwe bi xwe îdare dikirin tevekê mayê xwe. Lê nûha ji ber ku rejima berê ya 6 salî têk çû, nûha derî heta dawî vebûne li pêşiya Kurdan û li pêşiya tevahî gelê Sûriye. Yani ji bo Ereban jî, Alewiyan jî, Durziyan jî. Ha mesela Türkiye çi ye? Pêvajoya Türkiye li vir dest pê dike. Di mesela Rojava da dest pê dike. Mesela ku ew imkanatê nû derketine pêşiya Kurdan li Sûriyê dest pê dike. Bo wî jî min çend caran gotiye ez dubare dikim, pêvajoya ku nûha li Tirkiyeyê me dikare bêje pêvajoya Rojavayê yani di aslê xwe de. Yani li ser wî ev pêvajo dest pê kir. Nava rewka wî çi ye? Çi min ew meselekê din. Li ber ji ber ku Sûriye imkanatên mezin peyda bûn ji bo Kurdan, hêvî çêbûye ku nûr Kurd bîşin xwediyê statûyek, bibin xwediyê statûyek. Türkiye emî hewlê wî ew e ku pêşî vê baya ku li ber bi Kurdan ve tê pêşî lê bigire. Pêşî li ber imkanatê ku pêşiya Kurdan vebûne pêşî lê bigire û bikaribe zorê bide ku Kurd bi herî kêm qezanc ji vê rewşa nû derbas bike. Türkiye ev jî bila sebe nake, ji ber ku meselekê wî Kurd heye, 30 milyon Kurd li Türkiye dijîn, perçeya Kurdistanê herî mezin li Türkiye'ye û Türkiye jî zane ku lûr û baya ku tê ber bi Türkiye ve tê eger pêşî lênê girtin ew ê bandora xwe bi awayekî zêde li ser Türkiye be. Em werin ser prosesa Türkiye nûha. Hevalên hêja. Ew jî bû salekê derbas bû li ser pêvajoya Türkiye ku Bahçeli hûn zanin rabû destê hevalên demê girtin parlamentoya da û piştî wî pey hev gelek tişt qewmên bi Öcalan re hevdîtin hatin kirin. İhtimalen beriya wî jî Öcalan re hevdîtin hatin kirin. Öcalan 27 Şubatê daxuyaniyek da ji bo ku PKK kongre xwe bike çekberde, PKK jî bawer dikim hezîranê bûn kongre xwe kir û carek da bi lez û bez pêvajoyek dest pê kir. Mesela çekberdana PKK, nûha ku rojeva bingeha pêvajoya Türkiye çekberdana PKK'ye.
داری وی تو چیک تونه زلالی تونه سبی وی چی به امزانه لی چیک زلاله چک بردان نوها بنگه و اساس آرمانجا به پیواجوی ترکیه کن نوها ریوچه دوی مسئله دا از خوازم چند چیزا بیشتر حواله هنی حواله می yani bejin mafdari dibêjin ku ev çi ye yani PKK çıra çek verdi de dibêjin çi kazanç me dest xiz Kurd giştin kîja mafê xwe çıra çek verdi em wek Partiya Sosyalîsta Kurdistanê em kadroyê ku vê pêvajoyê nêzik de takip dikin û haydarın çi dixewme em dibêjin ku ew hevalekî û wisa difikirin şaşin جبر کو باوریا وان هبون کو به شرش چکداری PKK و کرد بگیشن آزادیا خو اگر آزادیا خو نه بجی این مافی خو نه توی ام جید بجن کو ام سرید ازانبون کو اف شر کردان نه ام سرید ازانبون کو به شر کردان گیشن آزادیا خو ام سرید ازانبون کو اف شر جبو کردستان فایده کی وچ نه به جبو وی ام شاش نابن ام وکی yani insanın reze ku dilpak dibêjin çira meçe dest xistiye em busa nafikirin em dibêjin başe ku evçek ji naverê rabe çünkü heta ana evçek bi gayri zirarê tu merfata wî ji bo doza Kurd nebûye ji bo milletê Kurd nebûye heta ser da jî et xwazim tiştek bêjim ben zêde dir sanki belê ev mesela şerê PKK ne tane zirarından Bakurê Kurdistanê tevgera Kurd Başûrê Kurdistanê li Rojava li Rojhelat yani li çar perçeyê Kurdistanê pirstrekê mezin bû ji bo azadiya gelê Kurd ya rewa ya meşru ji bo wî jî em her wesa me ew ê ez dixwazim divir eşkera dubare bikim divê pêvajoyê da Kurd tiştek jî qazanç nekin piştê çekberdana PKK çû tu gavek ji bo mesela Kurd neyê avêtin jî ev gav serê xwe baş e ji bo Kurdan yani ev bila zelalî serê me da be em nebêjin ka kîjan yasa derket kîjan derneke em bêjin ve em bûyî vekirê nedin yani em nebêjin eger tiştek nebû çira PKK çekberdan çünkü alternatîfa wî ew e bila çek devam ke devamkirina şer û pevçûnê encamay diyar e yani nabe ku em bêjin bila PKK çekber neda nabe ku em bêjin çi qazanç hebûn ku PKK çekber da ve em busa nebêjin em bêjin serî heta dawî zirar bûn ev pêvajo û ji kê derê em ji wê zirarê vegerin kar e ev xasa mühim ev xasa zelal divê em bêjin ev ya eşkera bikin ha piştê wî hevalê nêja em piştê vê gotina xwe tiştekî din dibêjin em dibêjin çekberdana PKK baş e şart hincetê wî çi be bila bibe dixwazî bila pêla Rojava be dixwazî bila bêjin problemê navxweyî be çi be bila be baş e lê mesela Türkiye mesela çekberdana PKK nîne mesela Türkiye mesela Kurd û Kurdistanê ye mesela 30 milyon milletê Kurd e ku divê ew jî bigîşin mafê xwe neteweyî demokratîk bikarbin zimanê xwe bikarbînin bikarbin nasnama xwe wek fermî daxilê Desturê bikin bikarbin bibin xwediyê statûyê yani pirsgirêka me ya esas ev e û divê em bala Tirkiye bikişînin ku em bêjin ku çekberdan bi çekberdanê mesela Kursafî nabe ez bo çi dibêjim eger bala we bikişînê Erdoğan û em bêjin Rayêdarê dewletê dibêjin çekberda pêşiya Tirkiye vebû aşîtî wê were biratî were mesele safî bû em dibêjin ev ya şaş e ev ya tekrarkirina şaşiya sed salî ye çünkü mesela Kurd beriya PKK jî bûn mesela sed salî ye mesela tenê Bakurê Kurdistanê Tirkiye jî ne mesela çarperçeyê Kurdistanê ye eger îro bi çekberdanê hûn qîma xwe bînin ev problem wê sibê bi awayekî din derkeve pêşiya wê ev bê aramî wê dewam bibe ev xeyran wê dewam bibe ev hesara nesafîkirina mesela Kurd tenê zirarê nade Kurdan aynı wextê da dide Tirkan jî dide xelkê herêmê jî halê Tirkiye ji me halê me pir baştir nine rewşa aborî rewşa siyasî ya Tirkiye li holê ye yani divê kes xwe nexapîne ew tecrübeyê sed salî neyên tekrar kirin ew siyaseta înkarê neyê tekrar kirin ev ya siyaseta aqlane nine siyaseta çareseriyê nine ji bo Tirkiye ji bo wê em dubare banga wazî dikin
hükümeti, parlamentoyu, aliyen siyasi ki dibe bila bibe. Başı mesela PKK bila rabe u jbovici komisyonik çe buye bila zu havl bide ku bengaha yasayı jbo vegera yenseri çiya zu derkeve ku eko çekberdane vegerin Türkiye eko dervene sürgün edane vegerin velatı koy eko zindanlardan azad bugün. Yani prosesa çekberdane u bengaha yasayı ve lester cib be ku proses ekune be, genine be, yani Türkiye bijen yani beyne de yani. Eğer zede devam ke, ve hani teliye hopkın pe, hani müdahale hopkın, ve pevajo provokat be. Jibobe ki ev proses bilazım nezul bes. Bimeşe de hem her tim em dibêjin. Wek aliyê Kurd bawer dikim em pa hevalê me jî dibêjin, em jî taybetî dibêjin. Em dibêjin ev prosesa çekberdanê divê bi evkek perspektifeke çêkirinê destûrekê nû ku mafê Kurdan jî di nav xwe de bihewîne. Yani ev perspektîfe be. Ew nayê wê watê ku mesela Kurd 6 mehan de safî bibe. Ew nayê wê mateyê ku destûra ku em behs kirin salê de çê bibe. Ama divê ew serê me de hebe, ew asoya me de hebe. Yani ev gavê ku em dabêjin berbûyî vê here. Ji bo wî çendek berê me daxuyaniyek jî raya giştî de bela kir û me gelek pêşkêşê aliyên siyasî jî kir ê Tirkan jî ê Kurdan ji xwe ya hevalan jê heye. Em dibêjin em vê prosesê wek du qonax dibînin. Yek ji qonaxa çekberdana PKK û bûyî vekirê dayê gavên pêwîst werin avêtin û qonaxa di duan çêkirina destûrekê nû û hewandina navxwe da safîkirina mesela Kurd li ser esasê wekeviyê ew jî nêrîna me diyar e em dibêjin sîstemekê federal çê bibe li Tirkiye Kurdistan parlamentoya xwe hebe hikûmetê xwe hebe yani ew dezgehên dewletên çi hene li Kurdistanê jî hebe û zimanê Kurdî bibe resmî zimanê Kurdî bibe zimanê perwerde û nasnama Kurdî jî li destûrê da cî xwe bibe. Nizam wext çawa ye evet. Hevalên hêja di vê meselê da em du tişt jî dibêjin. Mesela Kurd ne meselaya Bakurê û ne meselaya Tirkiyeyê. Divir da erkek dikeve li ser milê hikûmetê, erkek jî dikeve li ser aliyê Kurd. Qesta min çi ye? Îro qasê ku em dibînin berçave Tirkiye siyaseta ku dijî Kurdan dimeşînê ne tenê dijî Kurdên Bakur dimeşînê. Dijî tamamê Kurdistanê dimeşînê, çar perçeyê Kurdistanê dimeşînê. Yani bi siyaseta xwe ya negatif ya dijminane de aslê xwe da Kurdistanê wek çar perçe wek tevahiyek dihesbîne. Yani ji bo wî qasê ku mesela Kurd li Bakurê alaqedar be Rojava alaqedar be. Ji bo wî Kurd li kê derê serê xwe bilind dikin êrişê wan dike. Ji bo wê ki hîvê jî Kurd eger bibin xwediyê statûyek Kurd Tirkiye ji bo xwe wek xeter wek beka dest nîşan dike. Ji bo wî em Tirkiye ra dibêjin. Divê hûn divê siyaseta xwe biterkînin. Eğer hûn dixwazin mesela Kurd li Bakur safî bikin, divê hûn siyaseta xwe heya giştî bigorînin ya dijî Kurd. Yani nabe ku hûn li Rojava düşmanatiya Kurdan bikin û li Tirkiye Kurdan ra meselê safî bikin. Nabe ku yan jî hûn li Başûr Kurdan ra dost bin û li Bakur jî düşman bin. Ev siyasetekê nakok e, ev siyasetekê li hev nine. Yani bu encam sendinê divê hûn siyaseta xwe bi giştî bigorînin. Adı duan em her fırsatı dibêjin. Türkiye devê xwe vedike, devê xwe digirê behsa Rojava dike. Türkiye nuha ciyê ku problemê xwe ra alaqedar bibe, Rojava ra alaqedar be. Wezîrê Daxilî ciyê ku pirsgirêkê Türkiye ra alaqedar bibe, pirsgirêkê Sûriye ra alaqedar be. Yani Rojava kabîneya Türkiye ne pirsgirêkên Türkiye ne pirsgirêkên Rojava Sûriye. Ji bo wî em dibêjin vê siyaseta dijî Kurd biterkînin. Siyaseteke rasyonel, makul, ser safîkirina mesela Kurd, meslahetê Tirkiye jî, em numune jî dubare dikin Başûrê Kurdistanê. Yani wextê wê düşmanatiya Başûrê Kurdistanê kir çike destê wê. Paşê jî hûn vegeriyan riya rast, wê bi Kurdistana Başûra pêwendî danê, wek em bêjin partner, yani şerîk we wan hesban û îro em bêjin herêma Kurdistan herî zêde menfaeta wî digişê Tirkiye.
Yani ev tişteki ber şavane. Jibovi havalen heja. Yani tabi ez jora nabijim. Dve münasebeti em aliye devlet radı bijim. Ev siyaseta dişi kurt siyaseti ki rasyonel nine. Ev siyaseta dişi kurt maslahatı Türkancı tedatine. Hale Türkancı gavadrin kurt. Ne hale yani. Hale wan aliye aburi da, aliye siyasi da, aliye ahlaki da, aliye diplomatik da peru perişanın. Yani Türkancı ve siyaseta dişi kurt tişi kazanç nekirne. Jibovi safi kirna mesela kurt da aynı vakti da maslahatı milleti Türkiye'ci, maslahatı devletin heremeyeci. Ciberku eğer mesela kurt safi bibe liseru keviye ve velatin heremeyeci bir kişinin aramiye ve peşe demokrasiye ve bibe ve nanu ve refaha ve bahtevariya halkı rocalat ji mazlum bibe. Gotna davi etiştik txadim bejim yani vaktin bibineci etxadim qadinim. Havalen heja. Ev proses tişekiden ji nişandı. Ev proses aku me baskır yani hafte cotmeha bisusiyat. U her fırsatta da em dibêjin. Em muhtaçın başuji havali xora dibêjin. Em li vir partiyen bira dostlar jî dibêjin. Ev pêla ku dest pê kiriye. Nuha yani êrişên İsraîl û serherêmê û dizayn-kirina rojalatên navîn bandora xwe li tenê li ser rojava nake. Numune Türkiye. Ev işareta wî ku bandora xwe li ser Türkiye jî dike. Yani ev hatûçûndûn û ev telaşa dewletê ji wê yekê yani ev hewldanên rojalata navîn geşidanên rojalata navîn e. İro em dibînin ku İran ber bi dawiyê veçe ew rejima İranê. Yani êwan jî meriv dikarê bêje êdî mesela wextê ye yani îsal salek du sal emrê rejima İranê ya dijî Kurd nedûre. Xuya yelûr jî wê guhertinên mezin çêbibin. Li bo Iraqê hevalê me başûr bivirin ew ê tabî behsa wê bikin. Ana em zanin ku cî ku İran qez bibe Iraq bên dikire. Cî ku İran zayıf bibe İran aramî û em bêjin lehvatin hêsantir dibe. û ana jî tê gotin ku yek jê armanca evê ku vê herêmê dizayn dikin Heştê Şabî ye. Ew jî hûn zanin haleteke destê Îranê ye li Iraqê. Sibê eger Heştê Şabî jî darbê bixwe ev tê wê wateyê ku wê bandora xwe li ser Iraqê jî gerek mezin bike. Yani xulasa gotina dawîn ev baya ku tê ev pêla ku nuha dest pê kiriye di heman demê de li ser çar perçeyê Kurdistanê tersîr dike. Yani ne perçeyek yani em nikarin bêjin mesela Rojavayê em nikarin bêjin mesela tenê başûrê. Çar perçe di heman demê de dibin tesîra vê bayê dibin tesîra vê pêla guhatinê de. Tişekê ciyekê keyfxweşiyê jî ew jî ez bêjim ev salên dawî belkî piştê Kobaniyê belkî piştê referanduma Herêma Kurdistanê êdî hestên neteweyî di navbera çar perçeyên de gelek zêde bûye. İro hêşa Qamişlo heman demê de hêşa Amedê ye. İro hêşa Amedê heman demê de hêşa Hewlêrê ye. Yani êdî Hewlêr ne Hewlêr wek Mêrdîn e êdî Qamişlo ne Qamişlo ye wek Riha ye. Yani ev qasa nêzîkê me ye. Ew jî tê wê wateyê ku beşdarên hêja qedera Kurdan yê seranserê rojalata navîn ji her demê zêdetir nêzîkê hebûye bi hevê hatiye girêdan. Ji vîya tiştî ku em derxin çi ye netîce eger wisa ye eger qedera me ji berê zêdetir bi hevê hatiye girêdan eger pêla ku rojalatan da bilind bûye tesîr li çar perçeyên Kurdistanê dike wê gavê divê em jî li hember vê pêlê li hember vê bayê helwestekê müşterek pêk bînin. Ew jî dikeve li ser partiyên Kurdistanê çar perçe. Ji bo wî me çend caran pêşniyar kiriye em car jî dibêjin wextek gelek aliyan digotin ku divê kongrekê neteweyî bijivî ji bo çar perçeyê Kurdistanê. Nêrîna me ew e ku kongreya neteweyî dezgehekê henî kompleks e yani giran e meşandina wî zehmet e. Ji bo wî em pêşniyar dikin ku bi konferansên Kurdistanê em dikarin vê nêzîkayiyê pêk bînin yani çar perçeya. Yani numune li Hewlêrê, numune bi Bangazîya Kek Mesûd Barzanî, çar perçeyê Kurdistanê em were bahev, em tiştî ku nuha nîqaş dikin em nîqaş bikin û em encamek jê derxin û ji bo cîbicîkirina wê encamê siyaseta ku em nûr peyda bikin em bi hev re nava ahengek dabin.
Em nabêjim ku em berek ava bikin. Ez nabêjim ku em partiyek ava bikin. Em nabêjim ku em bibin yek dezgeh. Em nava me de dibe ahengek hebe, ev ji her demî zêdetir ferz bûye, dibe em eviya jî ji bîr nekin. Ev komxebata ku nuha em dikin, konferans ku em dikin, ez hêvî dikim yek çirûskekê piçûk be ji bo pêkanîna konferansekê çarperçeyê Kurdistanê. Dubare ji bo beşdariya wê gelek spas dikim malava. Spas dikim dostlarım. Brasyana jî Sinan Cotedil çiftgirek Partiya Komünista Kurdistan birastî hem de meclisê de ye hem tecrübeyê gelek berfireh heye hem pêvajoyek heye hem nava wî de hem çavdêrê wî ye hem jî tecrübeyê dünya jî dizane birastî Sinan memkî jî alî vederin em ê çawa vê meselê yani ne şer ne beçareserî biriya aşiye biriya vekabiye biriya mafên netewî em çawa dikarin çareser bikin tu ne çi bêjî fermo Gelek spas dikim malava. Denkte. belki açıtırım. Serî de ve hemû gişe bir rêzdarî silav dikim. Xêr û xerşiya hatin, serçava hatin, malava bave. Ez ê li ser pêvajoya hundir ki girêdaya Koseliya Rojava ye, li ser wî axiftina xwe bînim. Îro em heremê û cîhanê ki em fehm bikin dest me de sê miftehane, sê enekter hene. Bo ki em li heremê li cîhanê çi diqewimiye ki em tê bigîjînî fehm bikin. Yekem yazdê îlonê ya 2001 ya Amerîkawî hêrişa Amerîkawî El-Kaide. Ew pêşiya çi vekir 30 sale şer li ser Asyaya başûr û Rojava berdewam dikiye pêşiya wî vekir hînzî berdewam e. Duem heftê cotmeyê hêrişa İzzettin El-Kasım ew zî pêşe rojak di salin li heremê li berdewam dike şer pêşiya wana vekir ka çi diqewîne hînzî poz wê vekir ew berdewam bike. Enextarê sêyemîn li cîhanê em dizanin ki vasê 4 salin wek Bangladeş, Sri Lanka, Nepal, Peru, Endonezya şerê li dizî kapitalizmên gelek hikûmat hilveşandin, gelek meclis şewitandin. Lê li nava sê enektara de esas li ser axiftina xwe li ser pêvajoya hundir û ya Koseliya Rojava biskinin. Ez vayî bêjim sistema 8 Pîkot xetimî. Demexa temam kir. Armanca me ew bû ki vek wemis ez bêjim gelê me, karkerê me rojelatê navîn vê sistema 8 Pîkot şinda bêhne. Lê ne bû? Ek sistema 8 Pîkot pek anîn wana ji bo berjewendiyê xwe daxwast kirin, armanc kirin ki rojelata navîn 9 te dîzayn bikin. Sedemê wê zêdetirin dema mikine nika serbiskinin tenê vayî bêjim tenê pêşa sedemenin ya girîn yek daxwaz armanc dikin ki Hindistanê girêdanê Awropa bikin ki sistema Çînê girêdanê Awropa hata xetimandin. Duemîn dama armanc kirin ki heyva şiya li ser rojelata navîn bişkînin. 4-5 qale de henin belkî pirsû bersîva de imkanı serbiskinin. Başya hêrişa İzzettin El-Kasım qanetê me ev e çawa ki hêrişa 11 îlonya 2001 siya pêşayî vekir hêrişa İzzettin El-Kasım zî Mossad pêşayî vekir. Heger Mossad İsrail diçe navbera İranê da ne wisa di mala devletê da serokê Hamas qetil dike û paş hevdê du cara nizika 3-4 roja da wek sererkanê arteşa İranê dikuje lê 6 mehên heq mehên bi 1000 kes amade bûne dikin hêrişa İsrail bikin ha wîletine ha Mossad ya siyaletine ne mümkün e. Armanca wana hebû pêşawî vekirin kên û öfkeya gelê Filîstînê nas dikim ez fehm dikim ev tişkîdine. Ji bo vê zatiye paşê heftê cotmeyê heştê cotmeyê de Netanyahu çi got amade bû zaten. Got ava îlona me 11 îlonê me. Rojelata navîn gelek tiştên hebûn gelek tiştê bên guartir. Paşê bi bertek hatin rojevê yek li Îranê hat
یک لباشلیات ایران چه گفت سر کمر ایرانی گفت اگر هم یکیتی خو زخم نکن کردستان بلوچستان و آذربایجان ای بسر قبول بعد قدمی دو کدهات به دولت باشلی داد گفت روکی پیشتر لهندر رو دروای سینور گرم یکیتی خو آشتی خو براتی خو خورد بکن جبو که گفت جبو کردا گفت لی نابله نکن ایرز هی نابله نکن از سری بسکنم چما باشلی اونانی زمان بله PKK 15-20 سال خود دوباره دکه devlet خود دوباره دکه Bahçelik bu zaten me her rebas pekani le meşara ser nekir mesela yani dubara kirine çekleri tane ya PKK'nine ya devlet ezi devlet bayı hizmet çektirdi zane jibo ve zaten dest be fevajı ne kirin naha doğruda girişten için merhale girişten komisyon avakirine komisyonu de meclisi başa Kürt zaten sesala dokazın ama mesela vera Kürdistan'e kuru fere Mir Bedirhan hatta İro mesela Kürdistan'ı çiğet çinine serbiskinin kad diyecek çe encam edişkidine lebele istedi de biraz serbiskinin avakirine komisyonu başbu em gişi pişkiri nevi jiboy le de serida bişkova yeken bişaşi hatta bişkov kirin değil mi ya ilk dövme yanlış ilgilendi şuma ne navaya ne navarok ya serbiskinin demevse komisyonu Balkeş edisleri de çun format dana komisyonu. Ki format dana? Bana men ne kirin Partiyi Kurda Kürdistan'a. Ki çun veziri karehündür, veziri paristini, seruk yemeti seri de çun komisyonera akfin ver format ek dana bir. Gotin ki sinore ve baya, sinore kabizanın. Ev Balkeş'e giringe zaten hatta İro defer belgenden bir komisyonu da kat mevsela Kürt bir fermi neketiye. Rojave ev gele giringe naha jibowe format kirin tane doğrudan ha dehla AK Parti'de ha dehla MHP'de ha dehla parti opsiyon dönmek iyi parti ve insan partide de gelek hat le ser komisyonu bandor dayının ki onun sonra rekabızanın sonra ve vaya mesela komisyonu vaya goten va beskereka çara serkinden mesela Kürt nene komisyon ve düven geçiş komisyonu Şiye ev de hazır ser seri de ser encame mesele Kürt biskine ser mesele Kürt ne? Jibove ilo de roja ve der Bakur çara serkine mesela Kürt ve peyvejede ser encame vidiskine le encame vizip personak le dinler. Encam çinin girtin Öcalan encame çek encamın kavim encamın en ben mesela doza kobani encamın Dexaz dikin arman dikin bana lori rakin lel jbana zid desivan dilleriz de tersonak dekine. Hin gav ne yaptı? Berde gav siyasi. Mesela Kürt mesela kat siyasi ne olsa. Ve le kat şehin nekirne. Devlet hatmiye. Bu neyse danizma. Devlet mesela Kürt dexaza bigre nikana bigre. Dexaza berde nikana berde. Dexaza çareser bike nikana çareser bike. Dexaza bişopine nikana bişopine. Keremkin sala kefreda lebinirin mesela devleti evet hatmiye. Mesela Kürt Rojava'da komisyon avakirine nave velli naklen dayı navin baba mesela çarasakirine komisyonu. Nave ki acayip kirin hu düzen hacona keser biskinin. Parti izlerde nekin raun her partiye ki gotana girtir ve düvene bokşa bükine yamalı bokşa çekirin nave navle nekirin hiç haber devam et. Naha Sadama xadmatın evi çiye devletime baştırı zana ki deklame heremi ve cani İro peşiya xuseriya parçaya Kürdistan'ı diye. Serkabuni nadiye. Başur, Rojava, Rojalat, Paşi Bakur. Devletime çirtir zana ki İro deklem çavakı Reya xuseriya Rojava diye. Ya 6 sene dışında belki aynı deklem Reya çivde Reya Serkabuni devlet evde. Yani Nav Kürt'ta da belki Bismarck derkebe ne olsa. Seride harçar parça bunun hadis statü. Başı belki Nav Kürt'ta da Bismarck derkebe. Yekbuna Kürdiye pekbine. Devlet Jibove stratejiye ko leser si çel salsında avakiriye hatta hayır sordaniye habuna milleti Kürt berde kelime Kürt de fermiyeti kabul nakli. Hatimiye. Seroke miting gotu zaten bere bir 20 sala. 2008'da. Devletin rapor ekradesiye. Diyecek ki Evretaner Devlet Türkiye, Komara Türkiye ya hatta hazar demin yani şeraka demin hatta 2005
mesela Kürt, birek aştiyani ve demokratik. Yan parça beke, yan çareser beke, yani parça bu. Min meclisi de got, bu bayi az nabejim, mit de beje, eğer bu mesela Kürt çareser nekin hatta ni 10,005, bunu parça bu. Şuma devlet nikane gabavıca, verilmiş çetir zane, miti rapor davana, mesele var. Demek ki, yak, Kürt irodunu hadi statu. Dediği bir de bejin ki, ya Ardnagariya Kürdistan'ı bir politize. Ne olsa? Ardnagari bir politize. Sizi spor akırlı her parçayı Kürdistan'ı çubu hadi nasneme bu. Berde az tane Ahmet Spor bölümü 1 milyon akorte Kürdistan'ı içinin liser Ahmet Spor'u hon nastıkın. Kürdi dizanın ne zan tişkidinde. Le bu nasneme jubu kurda. Vay çetir zanın. Çarevi vallahi dahi keme ektan spi Zukakı kolana, avka job karın, alay mekteblinin, alaylının, bunun profesörü hukuku demokrasi. Ne olsa? Av dahi kemek zukakı kolana, avka çok karın. Çarevi, valla gele Kürt, kandi Filistin'i nav devleti de, nada nafskirin, le edi gele Kürt'e bir parazler nine, bir avukat nine. Vay başır zannı Türkiye'zi, teklifi gelek başladın avcani da. Ya paşı, bir tevahi bana, Rojalat Nabim be mesela be Kurdan deklama siyasi ya leşkeri peknay. Devlet bayi başlıcan ya. Raşvaya, jiboyu dıkhazan gabavje, nikani bavje. Mesela kur çara serbeke, nikani çara serbeke. Mıkabın av derfet emenin, av şaşkalmın kotin ya. Le aslangi emeğe girinz yani. Mesela Kürdistan'ı çar parçayı Kürdistan'ı huduzani ki ve koloniya ki klasik ne? Çar parçanın leserme se halkayı statü Pariz'den. Kürt le Bağdat'e pela borçka ara devlete Irak edikin, le Şam'e pela borçka rejime ben Irak Suriye edikin. Ona ne kan pebekin ki denge karadık? Tahran'ı Ankara denge karadık. Tahran Ankara kimnakya ki denge karadık? Moskova Pekin denge karadık. Çavakı Moskova Pekizi hebuna khuz yakbuna khu Ardnagari khu lisar Irak Suriye düşopine diyor ki yakbuna Irak Suriye ma debejin ki Irak parça bu Suriye parça bu sıra var İran'ı parça sıra var ma Rusya burada beje Pekin burada beje jibo ve avcı astangiye ma yani problemi gele girince banga ma burada azbayı bejim devlet eraya edi gel mesela Kürt demem şovane Yine vakit atıyor. Taştı. Ha başla. Banka merci devlet eray. Deser mesela Kürt ev 7 salın metrisiydi. Ne geçti encam ki? Yani encam huleti ne? Tırs. Çare nakiye. Jibove lühündürlü derva. Kürt gerek eğri bıçaveki aştiyanerle Kürt'a benir. Devlet Türkiye. Ve aştiyanerle benir. Bu khatimiye, nikaniye bimeşe. Eğer de fazlaki Rojata Nabin, devlet Türkiye sever be, behez ve gerek serida Kürt'a val herdimke. Anahtarı devlet Türkiye ya Rojata Nabin de desi Kürt'dan da. Stratejisi Türkiye bayi baş dizanın o akıl dedin devleti le devlet detirse. Demek ki kalki pivaz careve ve emtene hebuna millete Kürt kabul bikin paşevi veren. Gerek vetirse berdevam ike. Şunda böyle. Bangamel siyasete Kürt'e İrojimera stratejiye ka hefpar lazım. Her çar parçayı Kürdistan'ı leser partiya, leser çave berjevandiye partiya. Juba her çar parça jimera stratejiye ka hefpar lazım. Demekanizikte. Şimdi ne kalevi yak düdüsü çarpınç, yakem eve ki İro deklama projelada navino ya cihani reddediye huseriye statüye kurda parça. Emle her çar parçayı Kürdistan'ı statüye beden peşi. An statü federaldı ve münabaşur, an huseriydi ve an otonomiydi ve evne girince statü. Düem İro her çar parçayı Kürdistan'ı gerek en pişkiri beden huseriye rojavak ki vek mina en ben Kürdistan'a federal bu kadar statü. Şavak devlet, akle devleti, fikri devleti liser rojavaya Evvel Partiya Komisi Kürdistan Bakur, akle mezi, fikri mezi, İro her izzedetir liser rojavaya. Rojavaya vek mina
Kürdistan federal bu kadar statü ve jibo ve her çar parçayı Kürdistan'ı diaspora empişkili bidin Hüseyin Rojava haşeme mecmel vurbe ev stratejiye meve yani Sisi ve giringe gele giringe ger peşmerge bu yek hatta ki biraz Mesut Berzani sağa ger peşmerge bu yek eğer daha az armanj dekin ki hadis serbukubur de pevajı peşe rojida ve de paşa rojida gerek peşmerge bu yek ev şermiya meya edi emnikana izah bikin daha az bugün devlet bun du peşmerge partiyanın em pişkiri bidine bandoraka demokratik bidin ser her du partiyan hamu çar parça çidikin em çaba bikin peşmerge bu yek ev strateji kurda ve çaremin de evida gerek hürdü parçayma migela jana da televizyonda hani zaman mı ki eğer iro biraz neçura Berzani biraz evken ben berpesiyerek yani ben Hüseyin Rojava adam eğer ben berhavdı desi havdı bugün derken nav cihani diplomasiya ke hepar binin pişkiriya heze cihani yeker jibo Rojava jibo başur bu peş bu da o kelajana dahi keme geleme her parçayı Kürdistan elle partek deme de evi dünya ve tamam ki ev gele giringe gerek ve birisi parçayı ger belki daha zor sezde de manın zaman mu ya hem desi katırıcı devlet edekin hem de fazla riya ka aşteni demokratik mesela Kürt çare serbekin ne olsa hem de hem çak nakazın hükümet hem desi katırıcı hem de desi koy aşteni demokratik ger iro Kürt kek şey mu söylek ki federal denir ya ev müteyidine hat Malawi ve zor spas mu var bu da ser sosyalist komisyon Malawi ve ger iro Kürt ve mesele de ser siyaset ile bilinir, ser ideoloji ile bilinir. Kürt der biçabaki demokrat bilinir. Dikkat edilmez. Dikkat edelim ser mesela Hüseyin Rojava çent iştabejim o bakadinim. Naha kanatem eve sistema üniter ve hülveşandına rejima Esad pa teşçu. Dövene kadaha sistema üniter edi Suriye şikast. Ve şimdi kiçidike beraber sistema üniterli Suriye pek ne yani. Çaran serrasma. Neden bu geliyor? Geliyor Yezidi, geliyor Alevi o ve kemin geliyor Hristiyan eli kat kabul nakin hatta şeyzi bu fikriyat avi bu peşe rojavi ev nikana bari geliyor Suriye büşine. Başta zanın ki edi Hüseyin Rojava Suriye bu kodu deklama Rojava da navindo do cihane daya jibowe sistema üniter katlik Suriye peknayı beşinde bangamel Türkiye'ye. Tu teri istihol Amerika khardiki teri devlet edir khardiki garot de va buraya min 7 salini 1000 salini şuma da şey birece buraya kanaki. Tu buna Kıbrıs'ı 3000'a de federasyon kimnak ya gerek devlet serbukhu ve serçava geli Türkiye Kıbrıs'ı dakazu armaj dikin ki serkubun bra serkubun emrezarın yok tışma buna 5 milyon 6 milyon Kürt tu federasyon ezede dünü de federasyon Suriye yani Hüseyin Suriye devlet ve terör ev nameşe magemeli Türkiye'ye vekberiye karşıtan demokratik mesela Kürtlerle başı vay binir bu kadın hala demamız kadir zaten na komisyon bangame komisyonlara devletlere seride gave yakem gave encame mesela Kürt hukukun havalı kanı zaman zaten ger roke peşta eğer hun duhazın ki Kürt le desteği siyasete bikin seri çiğabı çekme ne olsa gave hukuki baş dediği gerek demüldes ve kemin mesela kavim bıkadinin gerek ucalan berdin Gotni zaten mecliste beraber bana partiye kubike peki çekmerde kufası bike mafyehebiye bike zaten mafyehebiye tecrübe zaten bir sosyal salın döndürdü ya. Sisi yani ben seni de doza kobani çiğ kek Sedat hukuknasa lmeşitir zana parazeli evizdeki Mehmet'in akmez zibedere Yavuz aktar zibedere
birer hatta dahil ki aktar baş tizane salaki nizik bun sedama bir yere nikon binifsandına. Çima sedam tünek. Sedam tüne yani. Gerek ruh peşte berdin. Jibovi le bana giş kepek hatın. Bana mesela Kurdunun ki. Berdana Ucalan, Berdana Doza Kobani, Berdana Vekembin, Leholi Rakirina Kayyum. Bana encame mesela Kurdun. Mesela Kurd mesela siyasiye ya gini giro gerek da khazem evet da khazem bişuken. Yek bir destur bengayda habuna millet Kurd be kabul kırın. Do zamanı Kurdi bu zamanı fermi. Eğer bir destur bengayı var Rojave ne olsa devin serida muvakkata ve vajua muvakkata paşaya mi bekler ser demokrasiye. Eğer cihadın madde çelo do madde şeş berdam beke tu sağa selamet. Teşekkür ederim. Merhaba. Gelek spas. Burası hem bangavazi, hem şiret, hem peşinari, hem cilt boşareseliye gelip nırkandın ve bihistin. Jihundur bu siyoreti geli dijin burası çerçeveki gelek freh dersin astin. Haji Kava Mahmud çava huyat gelip bir vajur, işkele bambara dolar verirken. Siyasetmedar u miliskar birasti gerek şirobe u nırkandın u analizi mi gerek kurtanın dizeletlerin astıkın dikarın tek bayram dizeletlerin setişler kerem Kek Hava Mahmud evleri getirecek bu sekretere geçtiği Partiya Komünist yani Rafizi Şuri Partiya Komünist Kürdistan'ı bu. Salih bu şeşme kongresi bu işte bir kongre ve karilerden ve bu aktivistler bu siyasetmedar onları partiye yetiştirip falan vereceğim. Bu Tayyip'ti Partiya Şuriya Kürdistan'ı Kavaji de siyaseta Kürdistan'a başvurda rol epey gri kere ona gri da rol mazında ismi Belyavici ki Aziz Mahmud nasıl rahmetli yani havale mantıra havale mesut de hareketa kuda rol mazında ismi bu vadiye tecrübe ki dur rejim spas genç bu başarı. Spas spas بەشدارەکەی من بەناوی وەزان بە زمانی تورکیش لەوێ هەیە کە تەماشایکەن داوای لێبوردنەکەم بە کرماجی ئاخافتن باش نییە بە کرماجی لەبەرەوە بە سۆرانی و نەک سەرماجیار بە سۆرانی قساکەم نەک سەرماجی بابەتەکە من پەیوەندی بە پرۆسەی ئاشتی و ئاسۆی چاوەڕوانکراو هەیە لە پێشەکی تێکۆشان بۆ ئاشتی و دیموکراتی و وەدیهێنانی مافەڕەواکانی گەلی کوردستان لە باکوور و بە هەمان شێوە دەستپێکی قۆناغێکی نوێ لە پاراستنی ئاسایش و دەرخانکردنی وزەی مرۆیی و دارایی بۆ گەشەپێدان و پێشکەوتن و گەیشتن بە قۆناغێکی کاریگەر لە بەیەکەوە ژیانی پشبەست و بە قەناعەت و قایلبوون لەسەر بنەمای کۆمەڵگای مەدەنیەت و هاوڵاتی بوون بێگومان پرۆسەیەکی سیاسیە کە کەس تیایدا دۆڕاو نابێت و سەرجەم هێزی سیاسی خەمخۆر بۆ ئاشتی و گەشەپێدان براوە دەبن. گرنگە هێزی کۆمەڵایەتی بە هەموو چین و تێژەکانەوە کار بۆ دروستبوونی ڕای گشتی خەڵک بکەن و لە کۆتاییدا بە سەرخستنی پرۆسەی ئاشتی و لاپەڕەیەکی ململانی دژوار کۆتایی دێت و سەرجەم گەلانی ئەم دەوڵەتە براوە دەبن. ئایا ئاشتی گەداویستە؟ من پێم وایە ڕەوابوون و شوناسی هەنووکەیی و وەک ئەرکێکی ڕاستەوخۆی پرۆسەی ئاشتی لە گرنگی پێداویستی بوونی ئەم پرۆسەیە بۆ 5 لایەن دەگەڕێتەوە. یەکەم لایەنی دەسەڵات لە تووشیە کە پێویستی بەم پرۆسەیە هەیە بۆ ڕاگرتنی بە فیرۆدانی وزەی دارایی وزەی مرۆیی دەوڵەت
لە ململانەیەکی چەکداری زیاتردا 40 ساڵ بەردەوامە. دووەم لایەنی پەکەکە کە پێویستە سەرجەم گۆڕانکاریەکانی جیهان لە بواری سیاست و تەنانەت لە بواری شێوازی خەبات تێبگات. سەردەمی ئەمڕۆ بەهۆی زۆر هۆکارەوە سەردەمی شەڕی چەکداری بۆ وەدەستهێنانی ئامانجی سیاسی نییە. سێەم لایەنی گەلانی تورکیا کە پێویستیان بە ئاشتیەکی بەرقەرار هەیە و هیچ نەتەوە و پێکاتە و گەلێکی ئەم وڵاتە هەست بە پەراوێزخستن نەکات و چەمکی هاوڵاتی بوون و بەیەکەوە ژیان نەک تەنیا تاک بەڵکو سەرجەم گەلانی دەوڵەت کۆبکاتەوە، ئەمەش مانای مافی یەکسان لە هەموو بوارەکانی ئیدارە و خوێندن بە زمانی دایک و سەرجەم مافەکەلتورەکان دەگرێتەوە. چەمکی دەوڵەتی هاوڵاتی و حکومڕانی باش دابین دەکات. چوارەم لایەنی گەلی کوردستان لە باشوور و ڕۆژئاوا و ڕۆژهەڵات کە چارەسەری ئاشتی ئەبێتە نمونەیەک بۆ دەسەڵاتدارانی ڕۆژهەڵات بۆ چارەسەرکردنی دۆزی ڕەوای گەلی کوردستان لە ڕۆژهەڵات لە ڕێگای دیالۆگی دیموکراسیانە و باوەڕبوون بە ئاشتی و چەمکی هاوڵاتی یەکسان و ڕنگدانەوەی ئەم ئاراستەیە لە دەستوری ئەو وڵاتە. مەبەستم دەستوری ئێرانە. بە هەمان شێوە سەرخستنی پرۆسەی ئاشتی پشتگیریە بۆ سەرخستنی پرۆسەی ئاشتی لە ڕۆژاوا و بەردەوامبوونی دیالۆگ و تێکۆشان بۆ دەوڵەتێکی مەدەنی دیموکراسی فدراسیۆنی یعنی لامەرکەزی لە ڕۆژاوا و کۆتایی هاتن بە دیاردەکانی تیرۆری داعش و گروپەکانی لە شێوازی ئەو لە سووریای نوێدا. بە هەمان شێوە سەرخستنی ئەم پرۆژەیە لە بەرژەوەندی باشووری کوردستانە و دەبێتە هۆی کۆتایی هاتنی ئەو هەڕەشەیە کە چەندین ساڵە بەهۆی ئۆپراسیۆنی سەربازی و بوونی شەڕی پەکەکە و سوپای تورکیا لە نێو خاکی هەرێمی کوردستان واتە لە کوردستانی باشوور بەردەوام بووە. لە هەمان کاتدا سەرخستنی پرۆسەی ئاشتی دەبێتە هۆی بتەوکردنی پەیوەندی نێوان هەرێمی کوردستان و تورکیا و ئاساییکردنەوەی پەیوەندی نێوان ڕۆژئاوا و تورکیاش. پێنجەم لایەنی گەلان و دەوڵەتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کە سەرخستنی ئەم پرۆسەیە زەنگێکە بۆ سەرنجەم لایەنەکانی ململانەی ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەند کە دەکرێت ئاشتی لەم ناوچەیەدا بە بڕیاری خودی گەلانی ناوچەکە و بە باوەڕبوونیان بە دیالۆگ و یەکسانی لە مابدا پەردە لەسەر لاپەڕەی شەڕ و ناکۆچی دابخەن و دەلاقەی ئاشتی بکەنەوە بۆ ئەوەی تشکی خۆری ئازادی و ئاسایش و ئاشتی ژیانی سەرجەم گەلانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ڕووناکاتەوە و دەستێوەردانی دەرەکی و دروستکردنی جەمسەری ململانەیە لەم ناوچەیەدا کۆتایی بێت. ئایا ئەگەرەکان چیمان پێ دەڵێن؟ ئەگەری یەکەم لە مێژووی سیاسی ناکۆچی و ململانەکان لە تورکیا و باکوور و بە هەمان شێوە لە میانەی ململانەکان لە ناوچەکەدا بەگشتی پێشتر هەوڵی دیالۆگ کراوە کە بەداخەوە نەگەیشتۆتە ئاستی مەبەست کە بەرقەرارکردنی ئاشتی و دابینکردنی مافەکانە. گرنگە سەرجەم لایەنەکان بە دیدێکی ڕەغنەگرانەوە هەڵسەنگاندنیان بۆ پرۆسەکانی پێشتری ئاشتی هەبێت و بیرکردنەوە لەوەی مافی کەم بە بەرامبەر بدەیت یان نوێنەری یەک نەتەوە بیت، لە هەمان کاتیشدا پێ دوات بێت بە گەڕانەوە بۆ چەک یان بەکارهێنانی جۆرەکانی هێز و فشاری هەمەجۆر ململانەکان یەکلا دەبێتەوە. ئەم بژاردەیە دەرکەوت بێبەرهەمە بە تونێلێکی داخراودا دەڕات، نە ئاشتی و ئاسایش بۆ دەوڵەت دابین دەکات و نە مافی ڕەوای گەریش مسۆگەر دەکات. بۆیە جگە لە بژاردەی دیالۆگ و ئاشتی و دابینکردنی مافی یەکسان بژاردەکانی دیکە کارەساتبارە لەسەر دواڕۆژی سەرجەم گەلانی ئەم دەوڵەتە. دوو،
لە ڕێڕەوی پرۆسەکانی ئاشتی و ئەزمونە جۆراوجۆرەکانی گەرانی دیکە بەرژەوەندی تایبەتی هەندێک ناوەندی ناوخۆیی تەرەفدار لە کێشەکان بە ئاراستەی کۆسبدانان و ڕێگاگرتن و سەردەخستنی پرۆسەی دیالۆگ و ئاشتیە. ناوەڕۆکی بیرکردنەوەی ئەم جۆرە ناوەندانە کە هەندێک جار بیانووی سیاسی و ئایدۆلۆژی دەهێننەوە خۆیان بە خۆمخۆری لایەنێک لە لایەنە بەشداربووەکانی پرۆسەکە دەزانن لە دوو حاڵەت بەدەر نییە. حاڵەتی یەکەم دۆگمای سیاسی و ئایدۆلۆژی و حاڵەتی دووەم دیاردەی دەوڵەمەندبوون و زەنجینەکانی جەنگ کە بەهۆی شەڕەوە سامان پەیدا دەکەن و جگە لەم دوو حاڵەتەش بەرژەوەندی دەوڵەتانی دەرەکی نەیان بە پرۆسەی ئاشتی کە بەرژەوەندیان لەگەڵمانەوەی ئەم کێشەیە ناوخۆیەیە لە دەوڵەتی تورکیا لە ناو دەوڵەتی تورکیا بەشێکە لە کۆسپەکانی پرۆسەی ئاشتی. خاڵێکی دیکە بۆ بەردەوامبوونی سەرخستنی کاروانی پرۆسەی ئاشتی چی پێویستە؟ یەک کارکردنی بەپەلە بۆ ئەنجامدانی گۆڕانکاری پێویست لە دەستور و یاساکان کە ئەمەش لە کاتی ئەنجامدانی نیشانەی ڕەنگدانەوەی سووربوونی دەسەڵاتی دەوڵەتە لەسەر ئەنجامگەیاندنی یان سەرخستنی ئەم پرۆسەیە. دوو ئازادکردنی بەند و گیراوە سیاسەکان کە ئەمەش بتمانەیەک بۆ ڕایگشتی دروست دەکات سەبارەت بە جەختکردن لەسەر بەردەوامبوونی کاروانی پرۆسەی ئاشتی و پێدانی ئەم نازناوە بەم پرۆسەیە. واتە نازناوی ئەم پرۆسەیە نازناوەکە تەنها نازناوی کۆتایی هاتنی ترۆر نەبێت، نازناوی پرۆسەکە پرۆسەی ئاشتی بێ کە دەبێتە هۆی زیاتر قوڵبوونەوەی متمانە دروستکردن. سێ سوودوەرگرتن لە ناوەندگیری دۆستانی ئەم پرۆسەیە بە تایبەتی لە باشوور کە دەکرێت سەرۆکبەرزانی و بەڕێز نەچیروان بەرزانی ڕۆڵی گرنگی ناوەندگیری خەمخۆر بۆ ئەم پرۆسەیە بژێڕن و پێش ماوەیەک بەڕێز ئۆژالا خۆشی داوای ئەم ناوەندگیریە کرد. لە کۆتاییدا دەمەوێت ئاماژە بە گوتارێکی مارتن لۆتەر کینگ بکەم لە 28 ئۆگۆستسی ساڵی 1963 لە واشنگتن. مارتن لۆتەر کینگ وتی ئەس خەو دەبینم، ئەمڕۆ ئێمەش خەو دەبینین. خەون بە پرۆسەی ئاشتی. پرۆسەی ئاشتی خەونێکە کە بێ هەوڵدامان بۆ هەبێ تێکۆشانمان بۆ هەبێ. بژی ئاشتی بژی مافی یەکسانی گەنان و بەیەکەوە ژیان. زۆر سوپاس. Gelmek ispas Kavli Mahmud Çibo ve Ahattin Avlaya ve Fren Fansol Nuhacı salonu kesin beşler ona kız Nali Çibo ve Arestek'in bu Kabe'den askerin içine kerem aktarı bu derbası kaydetti ve Fermo Otinavi یکی علی مزرعه چیکار میکنه؟ از عثمان قراری از قاسم جهاز اخوان باشه وشخاص كم جهاز اخوان لحظة جوتنا أكثر من يسوع يعني أنا أتعلم بمجموعة النور كلام كواستيو روحنا تناوينا مصر روحنا بمجموعة روحنا تناوينا مصر لحظة دستكر به باوری آمن و تنهت آمن و دلت به واجوه ده دروهلا تا نابینا مزن و دروهتا نابینا نزیک ده گرک تشت بگار چه بگاره بخنهت آمن و سینور دولت و آنها همه
ve bete vardı. Demek o sinor beni vardın. Partiyen Çepen Kürdistan'ı ve ev derfetin kudretkevin olay jibo netavayı Kürt o Kürdistan'ı çava bakarbina. Yek, du, bersama, bakana tamen jibo ko betendursi u mezgut wan derfetan pekbin دبيكو اتفاقا نتوعي بيكبين اتفاقا نتوعي شي باتفاقا هرجع برجين كردستاني تغدا مزراندا برز بايرام بوزگل باسا قونگرا نتوعي كر پیروز دکن اجي قونگرا نتوعي دخوازن بيك بيك و جبو اتفاقا هرجع برشين وظيفة خواه هنگره سلمل خواه لبقانات آمن جاردن جبو کو اتفاقا هرجع برشين بيك بي قوغلا نتوائي بيت دامز راندن برياوي هر برشيك هر هلال كردستاني دنابا خدا يكي تيا خواه نتوعي پێک بینن کە دکاربن قوڵە نەتەوەیی دامەزێنن. سپاس ژمارە. Yekidem pırsa bugün şirovaya bugün davet var. Bana bir şey yapalım paşa. ناوی من بسیاری ماچین از دخوازم وکی مارسیسته که هفته اکتبر 2023 ev proje ki jibo hezên navnetevî şerê hezên Rojava û Rojhilat li ser serveriya Rojhilata Behra Spî, Rojhilata Navîn, Kafkasya Başûr û Asya Navîn da wekî serveriya nüfusa vî erdnîgarî û enerjiya vî herêmê ye. Em baş zanin ku wekî Yekîtiya Dewleta Amerîka, wekî İsraîl, wekî Başûrê Kıbrıs û Yunanistan di îtîfaqa enerjî gazê da bi hev ranin. Dixwazin gaza kendavê Rojhilata Navîn û wekî Behra Hezarê û taybetî zî Asya Navîn wekî Kazakistan, wekî Türkmenistan di vî herêmê berfireh da pêwistiya Ewropayî yan bî enerjî heye. Di vî warê da guhartinekî mezin pêwistî heye. Ji bo wî heftê Oktoberê 2023 ev biryar tenê biryara İsraîlî ne, avan hêzan tevan e û pêvejo bi biryar bi armanc dest pê kiriye. Gormin, tu kes nikare, pêşiya Rojava, pêşiya Başûr, pêşiya Rojhilatê Kurdistan divî saetê şûna bigire. Lê wekî Tirkiye dibêjin düşük yoğunluğu şer, tevçûn evê vî bölgede bide. Heyanî Rojhilata Navîn da divan sê parçeyê Kurdistanê da serrastî çê nebe, Rojhilata Navîn da aramî çê nabe. Ji bo wî ev pêvejo divê mirov ser wekî ekonomîk polîtîk aborî benjwendiyê wan hêzan benjwendiyê wan heye ku dî guhertinê şê dikin. Em baş zanin ku
وکی امریکا وکی اسرائیل وکی انگلیس لباشور کبرس دا وکی پاراستن کی مزن آوا کرن و وکی چار دولت آسیا ناوینزی وانانزی باشور کبرس ناس کرن ل باکوری کبرس ناس نکرن جبوی ev guhartın ez Ali Türkiye'de ne karım tişti bejim jibo ki veki Türkiye'de siyasette ku iro bu bandore veki siyasette entegrasyonu de Paris'e le Türkiye le vi PVJ'da duhaza vi PVJ vara derken le kuatavit namaya دو امبیجن هم ایران و روسیا علی کسی بر روجاوارا و کی سیاست دنگه پک دانیان او رولوی نمایه دو قضا تشتی کو پروژه و کو برنامه و کو چه دبه جرا آسانگی درکر جمع کردان رازی پیوسته کو ام دوی پیوژوی دا وان هر سه پاشه کردستان دا شعب من لویبه و پیشگیری بدن وان هر سی پارچای کردستان سپاس دو Emin Aktar Basti bu. Spaslarım ben ya Emin Aktar maalesef. باورم که کاوام کاوا گودار کش مسابقات که لپرچه کردستان دن پروسه کو دست بکه کو بنابه اون ناف کلیتن ناف کلیتالت کن پرزن پروسه açtı o tüben civaka demokratik Türkiye beterör kırın. Bu zaten hiç artık terör yerinden Kürt. Gavajmalara Pakistan'ın proses imdavı ve ev güzel cama bu güzel anlaşıyor. Bu sefer kere zaman mezun de perçek Kürt'ün yani başvur o şabar rojalar sebarım kelecek gibi kaya. Düven ki bu proses peş bahara emeği iç veya encam kanç baş destekleyin. Bu sefer lebedere nerina devleti o nerina Kürt'ana nerina van beden de burası. Yani ve keleceğine bu perçe dekam dibinin iro Amerika'da Ahmet'in abi, Küçe Ahmet'in abi, Levan'in abi. Yani gerek Kürdistan Bakur, iro beden giden berbet prosesi. Sebep öyle bir şey, cahil gibi hamu kese göster ve mücadelesi. Mesela Kürdistan'ı sene o değişine bu bayram anizman edi bu haftanın dekacı ki Kava Mahmudçi anizman bu Çekberdana PKK dafe girin bu o davada mahmukta. Jber ve ki ve prosesler dafe heri başa lebekid iro de vasale ki nezisale ki de vasfiye heji devlet de parlamentoda kanun ki bu kesin çekberdin. Gerler bu çekberdin bir şekilde evleyi ve garmalı. Bir şekilde evleyi var bir nabcıvat ki juboya yapmak. Ev gafna ali ki tane yek dahi ki komisyonu Türkiye afi mikrofona bir. Bu çizse o ki meclise go rojava me belliye me tayinkiriye em ser mecale ki dun nikaşın nu nikabdak. Te nikaşın nu ve ne ki te mesele ki girin nikal içerse. Jiber ve ihtiyacı mayınolu vedri ba akle ki müştereki cari kudan. Bu Kürt nabera kudan vedri bakure Kürdistan'ı akle ki hembeş o avanek lehember ve prosesi gotna mudahvaza neki yek ve da Türkiye gafe jibu mafi Kürt'a gafe nur bavarım nabeş. Ve bu xitme demek ki nezle jibe bu xitme. Lebeli mojbun naxitme proses gafe nur nabetne Kürt iro tişi botimojere jibe beter tişeli kabit. iro mafi hevi mafi ba eke giringe lebeli mafi herikleşin mafi çanda Kürt'e, Zivane Kürt'e, Naslama Kürt'e. Gama bu veya siyasetten parani neyne zaman, o neyne başarı ve prosesi gafilinu şubu menfaatı Kürt'en neyne.
Kurumlarına devlet yeteneği ve çekimlerden Rojava'yı Kürtler nerede devleti, daha fazla devlet yerine. Bolvede Kürtler çekalar. Lebeli Kurumlar ve peşnak ve bu şekilde dikilikat lazım. Böyle Kürtler ve tesir verin ve hez verin. Bu işi kafir mutluluklarını ve bağlıyı ama o ki abakır nava Kürtler ve o Kürt daha fazla ko ve beş spasmak. از سپاس کشور شکل نمود را تو خیراتی براستی از خوازم دو تشتا بینم زمان ناوی من احمد کانیه از بسیاری بزاواشتی ناخویل با کل کردستانی من تشتی هری گرین که از بینم دو ناو کردالا کیمانیه و هیک آستنگا هری مزنه که کرد ناویجن مافی خود ev jî lehevkirina Kurda ye. Yani ev ya tabi 330 sal berê de Ahmedê Xanî gotiye ku Dewleta Sefawiya û Osmaniya çerhanîne serî Kurda niha çi qadere Kurd dibe. Pirsa min ji axafvan ew e. Gelo çareseriya vî derdê heye. Kes kare Kurda bîne nêzî hevdû. Yani astenga herî mezin lehevkirina Kurda ye. و از به تفسیر کم سپاسی بدیم. سپاس باش. اجی سپاس کش بو خطوان محمد دارا آخر اجی پاریزریم. برسامج همش جماعت و جواد همشی خطوانا. ملتا فلسطینی هرچندی کو دنیا له مروان امبیشن yani ev cephe çekilir. Fakat diplomasiye, çalakiye, hevdanan işte dici faktörü dici yani. Nava dünyaya da nava hep bilinkin. Gerek devletçi pişta vaktin. Ama ki ahlaki dici yani ve hakkı maiye. Pırsama eviye çıma diplomasiya Kürt milleta Filistin'e daha ziyade belki zulmetiyle. 100 sala navi vijitine. Yani kanabu Filistin'i nasıl, devlet var nasıl. Fakat milleti Kürt nava raya gişti da, kala nav netevi da, çıma diplomasiya vittüne. Denge Kürt'dan çıma belin nave. De parlamentoyu Avrupa'yı da Amerika'yı da üniversiteyi vanda çıma embezib helwestin sivilo aştiyane nave Kürt'dan belin nave sibi komkuşiyekli Rojava çebe an başur çebe gelo dünya piştama evi bike neke tırsama ev yani 5-6 sala Kürt belki yani Havdani vanenin nava dünyayı da tıştan dikil fakat encamla girtili. Dit tışt kek evci bahs kir, kek Osmanji edinci hemiyan bahs kir, dit tışt lazım. Yekitiya Kürdan. Gene yekitiya Kürdan Kürt be, çıdı be brabı be. Sosyalist be, şeriat perverdi be, çıdı be, yekitiya Kürdan gene Kürt be. İyi dünyacı kadar navne tevida, ne navad ebejin devleti kutela dişi. Kadar navne tevida gene diplomasiya var Kürt be. Yani peşe Kürdan da felaket ekçe be, keki basket o evi vego herdin çebe bil. Bejim keki hem Osman go hem keki maçin go. Vego herdin çebe fakat kaseko fırsattin vaji balkışanser risk cihane. Lehember van riskan, Başur, Bakur, Rojlat, Rojava. Parti ve Hizb-i Kürdistani çi tedbiri vahanın o kadar navne tevida diplomasiye var o vakiti persama eviye. Teşekkür sepas. Gelek spas Jikere mahva üyeleri Rızamıcı evi Sinan Çiftçi ekran Cübel Kugo devlet ku dubare ke kalan ve Türk Cumhuriyeti Avakrına Cumhuriyeti ile politikayı devlet edinelim
باکور ام دبینن کرد پی سال 2000 یعنی 3 سال 21 devlet ev nerine apına zordariye guher u dve kan da burada kısa gramşi bir binin ev ve Frankfurt ku meşruiyet siyasi ne biteni ve avay zordariye bir dest kıstın. Jüve beri 2 sala 2000 hem debinin ku devlet ve bakur ve azminasyona zordariye duvarız bakım ve guher ve ikna u rızaya gelir kurt. U Tözleryan rüveşe gelek spas. Gelek spas kırış bu pırsu şiroveya براستی 5-6% و شیروین گله کرد هاتنه کرد اما جبو آخافتانا جهری پنجا که کاربن و پرسا ببرسبینن براستی ازیت تشتی بکارم بیشم هیوی دکم ناختمه و هیوی دکم کس نکاره بختمینه yani hem geçedane ku siyaseta dünyada o rojalada mavinde rudane hem şey yani hayadariya deli Kürt rehistun buna va o hefkariya vaya Kürt es ya hevi u baveri dikim fermo disa emişte destekleyin tepay. اجي دوباره سپاس کنم جبو امی هواران و هم جبو نر خاندره وان هم جبو پرسیاره وان وقت کنه لی مجار گلی گرینگن پرسی که هواران جی باز کنن گلی گرینگن از özet خلاصه چند بیشم از خواهدم به وسیله دور بیشم پر مهمه ناما ما کردانا سال داوین فکری که قناعتی که کو امریکا و اسرائیل خواهدن جبو کردان دولتی کنن ez usa nafikrim. Tu jbo ve niyerine donetine. Tu fakirtine, gerekçetine. Ne bu İsrail ne bu Amerika. Yekce. Adı duan bu kanatımın carci emca naptır mirxandre ve hani mübalagat kın yani afu kek Osmanlı kasnak ama bir cana bu ajişte bir kişinin endülojin sinor bir govrun falan devan bu artına roja beda bu artına sinora jitne. Peşte çıtma mezan. Du tişte mihimeye yekje parastına evrekariya İsrail adduanji hükümkariya kontrol kırna devlemendiyen rezerven petrol u gazu vekidir. Yani duha. Ha, libet Kürtke derine dve mesele da yani dve istikamete da vada orhezin nav devleti tuazın sistema rojanata navin gor maslahatı İsrail dizayn kır u gor maslahatı va dizayn kır lur Kürtler kemet beş. Yani rast jbo Kürtler tiştek nabe leona pevajık dveşe Kürtji dat kemet beş ve aktör. Mesela bu bir dve emsali mesela yani ki Amerika İsrail bu meşinakın. Numune mesela tekçuna Esad, rejime Esad. Tekçuna İran'ı, necmo kurdayı. Ne bir fırsat derken peşe kurdan. Yani bir servanlı hep kanat ama tabii belki bir şey şaşiyeye. Vata İran zayıf bir fırsat bu kurdan. Vata Esad tek bir şey fırsat bu kurdan. Mesela numune Başarı Kürdistan'ı, en bu fikrin avalma. Notu yekeyda, en bir hadar Rusya'da, ev tişrik u kavmin. Tu bu peyvajıyla, stratejiyle devletiyle Amerika'da bu kurdan tişretine bulun. Kürt, binaber eder gibi peyvajıyı istifade kırın. Ama çıraç bu ki hem olur. Jiber ku behez bul, ser masif bul. Anacı, bu Kürtiyet bejim, jibor rojama fırsadaki mazın heye, havalı herkes maskın, ben bey kurdan bir Suriye sistemek avana ve, edi sistemdeki vekberi tekrar nave, çünkü eğer tu şuna Esad'a bir işare gideyni, ötüyor o da nave. Bir sistem eden bu altına ve, embejin diyarda, embejin delil nişantını bu Suriye'de ve sistemdeki ademi merkezi için. Ve hezbesi yekeden nave. Duy noktadaki Kürtler kelimpeş, sistemdeki ademi merkezi bir Kürt'den nave, Kürt hedeki bir serhebin, hedeki demokratın, hedeki aştifazın, uçbu ve ekici, جبو کردان پیشی روزاوا پیشان بکنی. جبو روز هرچی عینی تشت.
Yani bu herkes vatan müdahale İran etkin bu Kürdan nakı, bu Azeriye nakı. Bu yuvan bu xatkı, bu ev xatare, ev rejim, bu dünyaya jî xatare, bu İsrail jî, bu Amerika jî xatare. Li vaqta ev rejim bikebe, bu bikebe jî, yani ev jî gelek delil hene, gelek diyarlı hene, lu peşe Kürdan verme, و ببین هوای استفاده بیشتر کو بلکه خبری که خیریه یعنی گور نرینه من گور هدیفی من کل لور گلی گوهاتن مادر آماده نه تکی سر ببین هوای استفاده آماده نه و de لرزاندنه که بیشتر سرکنیه که ایرانی دا کل ویدوی هرم آخه کنترل کنه. جاری دوی چرچیده بیشتر Türkiye halka her idamide. Nuha Türkiye kad rojava dünyada ne? Yani rojava dünyada kuartlar rejime İran'ı heye, Zenkirna Irak'ı heye, Suriye'ye ama bu Türkiye şeklinde. Türkiye çıkıp Türkiye jiber şartı merdin nafayı bu evgeşedan rojavadan abin bebene yani Türkiye jiber kuartlar azade ne? Yani bebere baskır herhalde bahşeli havafada ne diyor? Eser ismi Rabbim bütün beste demiyandı. Yani şartı merdin bahçeli, mesela bahçeli farz kırıldı. Yani hep yavaşça dışarı marjı dururlar hatta rojabe. Tıkadım bizim ku. Ravşa Türkiye rahatına bebe havayı ne idare kırın, havalanıcı bas kırın. Türkiye'ci bebenebe ve bu kuvvet. Ama eğer tamam bizim veki Suriye, veki Irak, veki İran'a Türkiye peyve kabul mepır bu kardaniyan tedrici ve kurduatın ciddi. Yani gav bu gav, merhale. Belki cariga desturi ki ne gure, belki desturi ki bu gure, in gaftera hemen paşa desturi ki nuçi be, paşa desturi ki nuçi be. Yani Ravşa Türkiye ne vek Suriye, ne vek Irak'ı, ne vek İran'ı, dibe em evji fikrim. Mesela yekiti aval bejim, hatta malafırı hakkıyla maftarın. Ve em evyaji zanımı ku, evji yekitici be evki bekledayı. Yani be peyla guartını, be şakıllarcın derve bekledayı. Yani mesela Rojava konferansa 26 Nisan ile kamıştı. Zanı ku sadi heşte bir bandora Amerika Fransızcı. Bu başı Malawi Hava Kek Mesut Berzan Rolik Reis, bu Mazlum Abdi Rolik Reis'in başvuru. Yani vakta şartı meş farklı ki ev havcadariye yektici bibene zedetir der ki. Mesela baboy bakur maalesef Ravş bu guartetine ama o ne ve maneku em kadar farazi bir o em bejin em nikarın tiştekin. Tiştekin de bejim davi bejim. Dibe konağı da tişteku az heri peki hoşum. Misyona ku kek Nesirva Berzani, kek Mesut Berzani ve Herima Kürdistan'da deydi Türkiye hoş. Rasici bilimene beji, bu hali vacı bir nahal beji yani başur. Jbo pevajo roleki pırbaş deyizim yani şahide değişime jbo pevajoya li Türkiye roleki pırbaş deyizim u em dikarın rasici wan pişlasbın u vek wan stare xabul kın mala wan avabe u evji emene tabi yani millet nine yani evji çünkü evji difak manağına derbasmun roleki baş deyizim etfadım huzura veda spasiya var. Spasiya. Merhaba, gerek spasiya. Birsa yekken ve ben hatta görmeye bu gele Kürt Kürdistan'ı, Çarpaşa Kürdistan'ı çi derfeta derdi kabulü. Derfet gerek zedene. Lütfeşendine ve kendine hayva şia. Bu her Çarpaşa Kürdistan'ı derfeta kemezine. Bejin lütfeşendine sistema üniter derfeta kemezine. Eskanın duruluruz bugün. Ya güdüsü çarpış. Le mesela vay. Derfet heye Kürt kanun ve derfet jibo Berjandiya Kürt, jibo Berjandiya Kürdistan'ı karbinin aynı. Mesela ne euro ev. Derfet gelmez edenin le var derfet da emi kanun karbinin minak. Ambejin le Kusariya Rojava, Kürdistan'a Rojava 26 Nisan'da de aniye nezin hatın cemlerde enekesel heyeleke. Düşün önceki Green Konferansı'ya başbakanın o federasyon arasında le em kevhaş mı biraz Jaranzi biraz Mesut Berzan zikette devre nizik bunçu her parçada le daviye iyi ne gumana mehel şık gumana mehel ki av elcam ve 26 nişanı
Nisan'da her do Ali yakıtı akıbın mayide beş babın yani devlet hani mesela Amerikan'ın ve devlet karbinlerinin yakıtı bir ittifak anlattı. Avgredaya üstündeki havalazı ve lehvatına kurda evet cevap ve siyasete kurtana bir çatı çalışırken bir Urfalı'ya me akıfine başı yaki götüye ki bana Esad'da bak. Ama rastlı bakım zaten. Esad'da konuşalım değil mi? Kanadın me ev. Megala Jerazani zaman. Serida av harbaka sarhad nabara kurdamda. Çel sal nabada pekeke ve pedeke. Zani eğer ev çareserine ve medde 2019'da da negava kavit. Mekire belgename nego gerek av harba sad nabara rüdü partiye da bıkada. Zani او 26 نیسان جبوی گاوا که گرینگه ام لیبی کینگلز او گاوا گرینگ در دوام میکرد اگر او نکده ام گبر جراتین جمع هفته یان باشو یان روژوا یان خاندیه یان ام bir şengali bu yere şeyler bir ittifaka bıra, yeketiye bıra, nizlik buna bedeli jar. Bandorana eve, banganeve, her şartlaşıyı Kürdistan'ı, siyasetmeleri Kürdistan'ı, her izleyde dışlaman, hani zaman duvarlarken, ama Bandor Bedensel ödü partiye mezun, ama Bandor Bedensel yeneke yok, edeke, edi bese, peşlerge bekin yek, av nave, emrikan derfete, jibo geli Kürt pek bilgi derfettir, en çökün, Kürt ya gelin, ya dı, gerekçe bir Kürt partiye kurmuştu sosyalist, bayağı bedeli. Behez yok. Eğer endafaz armaj dikin ki ittifak neteyi pek verin, elbette siyasette vekenin korbenli parti çek o komünist, sosyalist komünist giringe, eğer hez don, bavariyeme veke ve ittifakı, bunun perçine ittifakı ezvayı dövüşüm. Yadı, ki Emin Aktar Beykani, Ahmet Beydenge, Rasa Ahmet Beydenge, Sedem Yügel'e girince evde dedi, Handaka'da hatta Ahmet Beydenge, heneki başı şikayet ama lebele Beydenge'nin Ahmet'i kanat emerke ve Beygotu, bu koku gelmedi fikre, her şey gelmez ilistan kurseliye rojava. Bizane ki eğer Kürdistan'a bakur, ilotu deklame herem ona cihan edenine, o emdizanı ki Türkiye endamı NATO'ya. Türkiye başarı şu gol, demek Erdoğan şu, yakıtya navnetiyle Amerika, god ki, alternatife meheya, reçe, yani Rusya, Türkiye, Çin, eğer bunun gorme, gavnavacı liste kuseder rojava, hem de kanı khat bugarın herin rojava ve gene khatta rojava. Bıçağın canıyla gel Erdoğan, her izlede Türkiye hat geredayına NATO. Türkiye başlı zana ki, yakıtı avi parasını yakıtı avi yarı NATO'ya. Jibo ve Türkiye'yi deklam edenine emvayı bejin. Ama ne var vatı ekremi tişekli nekin? Bari megrana, o bedaya bederiz helan eteviyle gelene eşyara, gel emin çırıkın ev mesela kadına. Naha, persekade bu, şıva rakibin Filistin, avkas kodi eviye düveçiya. Hela diplomasiyle kodi mahve gele pişkireviye, açüme Fransa le humanite edomu. Nu gele dik ki le humanite da her derece düveçi. Yani bak, şefi eviye Filistin'e, بايبي هو بارتي كومس فرنسا على المعروف باشي يقولوا فورمه كده فورمه ده زعفتي بالتالي اسال مثلا كردستان وفلسطين سكنين مداخل سكيل مثلا كردستان زمين الزلمه ل ايرو سدام الوايات بيست de devlet araba hakkında pişkiriyor Filistin'i. Mesela o yani bence şey haftaya devlet Müslümanın en baş zanın ki veya konkujiya hala bir şey bu rokeşinde İttifak devlet Müslüman cibin şekerini katırı derhal konkujiya evde şia Halep'te katı şekline koydu. Ne olsa? Evde rutini ne? Evde Müslüman, evde Müslüman ne olsa? Jibo ve yassi halka siyemine, si halka sen Kürdistan'ın. Halka Bağdat, Şam, halka Tahran, hem Ankara, halka Pekin, Moskova.
او گرینگه لی کرده اونا دنیا کلشان هم دنیا یارمک دنیا کلشان باوری ما که امریکا و گاوی شهر بانگ امجار داره بزر برز نشورا مرزانی و سالی مسلم رو که پیش دار ده هم دست امریکا ده که نام تبی از قدیم اول فیلم مثل پرسپرو دولت ترکیه سیاست آخوی لدیجی کرده که 3 سال به زور دستی به چکا پیتینه اوی بگاره یا نگاه حتی یه مرحله که کتاسی دژم دمتونه دولت کردی اوی آستنگیه که اوی مجبوره که بگاره دولت باشی رو گوت یا من هر رو باز اوی که پیکانی مشوره سر نکرد جبوی اوی مجبوریه که بگاره لی ترس ایران بخو باوره عرب بخو باوره گلی ما بخو باوره نه ملسی دانی زمان یا اون رئاسی هاتن سر جوا اون برای مایندن بله به دری ایدی امبر هر رانن بخو باور نه گلی ایران دیوته اما دیارات افغانی باشین امیجاد تاکورخ جاد ندا آباد برای ورنامش جبوی باگم ترکیه را برای مترسیل سر مثلا کرده براتیو هراتیو و کاشی کلا زبردن پرسه کاتم و بگوتم هاتو بخاطر فعلا آنکارا کرد ستاسونون دوری Peki kime belirtiliyor? Mosra kime belirtiliyor? Mesele bayağı. Mesele Çin'e, strateji Amerika'ya, sesara bir süreken sen Avrasya'ya, Amerika armağançlıkıya ki Avrasya devleti Nezin ve İran, Rusya, Çin parça etti. Cumhuriyet serinde başı yazdı İloni Erişa Afganistan dağıt, Afganistan nabende hepsi devleti Nezine. Çin mesela bir Uygur heye, demek ki eğer ev parça bu, İran parça bu, sıraya var anne. Rusya devletirse, siyasete Amerika, Rusya, haftaş devletler derken demek ki eğer Irak, Suriye parça bu, sıraya var, İran'ı sıraya var anne. Cumhuriyet parasını akıp, bekmine Tahran, bekmine Moskva, deser Suriye, Irak'ı. Düzümüne zor spazma. Gerek spas. Zor spas. دراسية حد جدا سكان بس نازل مشانك يعني أخوانهم بعض ذكروا كين ببينا شباب إشكال قريب في زمان. يكمين من لا يساعد شيء ماترياليزم ديالكتيكو تسبيع كم كلام قرعة كاري شندايتي لا ككلاكات دبي كزاد دبي أبي بقرعة كاري شنو نايتي. وقتها كباسي حوتي كتوبركي ميجول لحوتي اكتوبر ودست بينا كردوه. لبيش حوتي اكتوبر لكمالك رودا هنا. أو رودا هنا لنوتويكا ولا تاكا جمسلي ودست بيكا. كاتك سوفيت هلا وشيتوا وأمريكا راجعندني تاكا جمسليكا برابرا يك سيستمي جهاني نهو أو سيستم جهانية سيستمي تاكا جمسلي بو. والله سيستمي تاكا جمسلي نيتواني گرفتەکانی سەدەی بیستم چارەسەرکە. تێکڕای خەڵ گرفتەکانی سەدەی بیستەمی هێنا بۆ سەدەی بیستویەکەم. بۆیە لە ساڵی 1997 بریماکۆف ڕئیسی وزەرا بێ لە رووسیا ئەڵێ بەرەبەرە سیستمی تاگەجەمسەری خەریکە کۆتایی دێت. لە ساڵی 2020 لاڤرۆف لە نەتەوە یەکگرتوەکان لتقولون كاتلا كورك بوم لسان بطرسبورغ للينينغراد أو كاتل كومنوين توي بوتوكابو لهين لنيويورك لا فروبتي تنها شارستاني سنتراليزمي أوروبا ناتوان جيان بابريو ويا به همو شارستاني كان شارستاني روسي هندي چيني أوروبي هموي بجار به دست شار کردنی سیستمێکی فەرەجەمسەری لە دوای شەڕی جیهانی دووەم تا 2020 زیاتر لە 286 شەڕ ڕوویداوە و هەندێکی شەڕی ناوخۆییەوە ڕوویداوە. بەڵام لە دوای ئەم پێش 7 ئۆکتۆبەر دیاردەکان چیمان پێ دەڵێ؟ یەکەمین شەڕی میلیشیات پەیدا بوو. اگر تماشای شر عرب اسرائیل که
لە 48 شەڕی سوپایە جێشی عەرەب لەگەڵ جێشی ئیسرائیل لە 67 جێشی عەرەب جێشی ئیسرائیل لە 73 بە هەمان شێوە بەڵام لە 7 ئۆکتۆبەر و دوایەوە سێرەکەی میلیشیاتە و حتا حزب اللهش لەگەڵ ئیسرائیل کە ئیسرائیل پاشەکشێکی دەبێت لە باشووری لوبنان واتە شەڕی میلیشیات بەکاردێت و ئەو میلیشیاتە توانای هەیە ناوچەیەکی زۆر بگرێت عەلی بۆ نمونە داعش میلیشیایەکی تۆڕۆریستە ناوچەیەکی زۆری گرت خەریک و دەوڵەت دروستکە و ئەم ڕووداوانە هەر هەمووی وای کرد گۆڕانکاریەک بێ ئەو گۆڕانکاریە لە 7 ئۆکتۆبەر دەرکەوت لە دوای 7 ئۆکتۆبەر چی ڕوودا پێش 7 ئۆکتۆبەر دیاردەی میلیشیا تەماشاکە پوتین کۆتایی بە ڤاگنەر هێنا ئەوە پێش ئۆکتۆبەر بوو ڤاگنەر میلیشیا بوو پوتین کەزانی میلیشیا هەڕەشەیە کۆتایی پێهێنا لە دوای 7 ئۆکتۆبەر حزب الله وەکو برادران باسییا کرد حزب الله تەواو بوو ئەسەد تەواو بوو لە کاتێکە پێش 7 ئۆکتۆبەر رووسیا بەرپرسی جەبی تەیارانی ناو سووریا بوو فڕۆکەی ئیسرائیلی ئەهات سووریا بردومانە کرد بەڵام پێشتر ئاگاداری رووسیا شێ کردەوە بەڵام دوای 7 ئۆکتۆبەر گۆڕانکاری کرا لە قاعیدەکانی شەڕ لە یاساکانی شەڕ ئەو ڕووداوانە هات و ئەو ڕووداوانە تەواو نابێت کۆتایی نایەت بەردەوامە بەشێک لە ڕووداوەکان پێویستی بە چیەیە جگە لە کۆتایی میلیشیات بۆ نمونە ئێستا فشار ئەمریکا فشار دەکاتە سەر یەکێتی و پارتی بۆ ئەوەی 78 کە دوو گروپی پێشمەرگەی یەکێتی و پارتی یەکی بخەن بۆ ئەوەی دیاردەی دووهین نەبێت دوو گروپی نەبێت و هەروەها چەکدانانی پەکەکەش بە دوور نییە لەو ئاراستەی لە جیهان هەیە کە بێ میلیشیا دەمێنێت ئەمەیە ناحیەکی تر شێک دەدەکەشەوە مەشروعیەتی دەوڵەت تاکو 7 ئۆکتۆبەر مەشروعیەتی دەوڵەت لەسەر ڕێکەوتننامەی ساکس بیکۆیە دوای 7 ئۆکتۆبەر ئەم مەشروعیەتی دەوڵەتە پرسیارە بە پرسیاری ئەمێنێتەوە واتە کۆمەڵێک هۆکار دەور دەبینێتیایە ئەو هۆکارانە چین نە تورکیا نە عێراق نە کوردستان ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دورگەیەک دابڕاو نییە لە جیهان دورگەیەکە هەموو ململانەکانی جیهان تیادا کۆ بێتەوە بۆیە پرسیاری مەشروعیەتی دەوڵەتەکرێت بەڵام بەکام ئاراستاڕوە کۆمەڵێک هۆکار هەیە بەشێک لەو هۆکارانە لەوانەیە هۆکاری بۆ نمونە ئابووری بێ بەڵام هۆکاری گاز و ئابووری تەنها هۆکار نییە بۆ نمونە ئەرمینیا و ئازەربایجان اتفاقیان کرد لە ناکۆری قەرەباغ و لەوێەوە نەک بە تورکیا ڕاستەخۆ لە ئازەربایجانەوە بە مەمەڕێک نایە زەنگەزۆر مەمەڕی گاز لێوە بنێرن بۆ ئازەربایجان بۆ ئەرمینیا بۆی ڕاستەخۆ بچێت بۆ ئەوروپا بەڵام ملبنانەکان ئەمە نییە ملبنانەکان لەمە فراوانترە ئەمێنێتەوە لە چوارپارچەی کوردستان ئێمە پێویستمان بە سیاسەتی واقعبینی هەیە ئەم سیاسەتە واقعبینە چۆن دۆست لە جیهان چۆن دۆست نەنەتەوەکانی تر چۆن هەڵگری کۆمەڵایەتی کارا بێت بۆ دەوەی داکۆچی لە دۆزی ڕەوای خۆمان بکە ئێمە دژمنمان پێویست نییە ئێمە دۆستمان پێویستە حیادیەتمان پێویستە بۆ ئەو خەڵکە ئەمە بە سیاسەتی واقعبینیە کرێت بۆیە من پێم وایە نابێ ئێمە بیرکەنەوە ئێستا وەکو حەز بڵێن ئێمە کۆنگرێکی نەتەوەییە بەستین ئێستا بۆ نمونە کەنەکە هەیە لە دەرەوە بەس کەنەکە سەرکەوتو نییە لە دەرەوە کۆڕبەندی ئێمە سەرکەوتووە بۆ سەرکەوتووە چونکە ئەزانین ڕۆژی باکوور جیایە لە ڕۆژی باشوور ڕۆژی باشوور جیایە لە ڕۆژی ڕۆژهەڵات لە چوارچەوەی جیاوازی ڕۆژەکان کاری هاوبەش و هەماهەنگیەکەین بەس نامانەوێت کۆپی باکوور بۆ باشوور بێت کۆپی باشوور بۆ باکوور و ڕۆژهەڵات بێت ڕۆژەکان جیاوازە لە حاڵەتەیە لەو ڕۆژەیە ئەو واقعبینیە مامان لێکە کە ئێمە بە کراوەی تەماشای مێژوو بکەین مێژووی فۆکایامانیە کاڵێ the end of the story کۆتایی مێژوو بە کراوەی ئەمێنێتەوە ئەوانە کەسیش بۆ گەلی کورد سەربەخۆیی پێشکەش ناکات لەسەر سینیەکی زێر
ئێمە بۆ نمونە ڕفراندۆمان کرد لە باشوور ڕفراندۆم بۆ سەربەخۆیی بوو ئەمریکا و بەریتانیا دژی ڕفراندۆم بۆ نمونە ئەمە جگە لە وایەی وڵاتانی دەوروبەرەوانە بەڵام ئەمە پەیوەندی بە ئێرادەی گەلانەوە هەیە پەیوەندی بە هەلومەرجی سیاسیەوە هەیە ئەوەی پەیوەندی بە ڕەوشی ئێمە فەڵەستینەکان هەیە بۆ نمونە ئیسماعیل بەشیچی باشی باس کردو باسی ئەوە کە کوردستان کۆلۆنیالیزمێکە بەڵام نە کۆلۆنیالیزمی کلاسیکی کۆلۆنیالیزمێکی تایبەتە بە نسبەت فەڵەستینەکانەوە 48 بڕیاری دەوڵەتەیە ڕێکەوتنامەی بڕیاری نەتەوەی گرتوەکان 242 هەیە ڕێکەوتنامەی کام دێفتەیە ڕێکەوتنامەی ئۆسلۆ هەیە ڕێکەوتنامەی وادی عەرەفە هەیە ئەوە ئێستا ڕێکەوتنامەی غەزە هەیە واتە کێشەی فەڵەستین ئاستێکی نێودەوڵەتی هەیە تا ئێستا کێشەی ئەمە نەچۆتە ئاستێکی نێودەوڵەتی بەداخەوە ئەبێ چۆن هەوڵدەین ئەم کێشەیە بێ بە ئاستێکی نێودەوڵەتی بەڵام پێویستی بە سیاسەتی واقع بینانە هەیە زۆر سپاس سپاس خۆشتین بۆ خەڵکانە و گەشتەروانە پڕ سپاس دەکەم مەوەختە باید 20 دقیقە لێ درێژ کرد کەرەم سپاس دەکەم دەخوازم بێژم کە جا دەبانە سینان چرکی لە کوکێت مامود بەرزیبانمدان لێ قسمەن بەرزیبانمدان بایرام جلو پلاتفۆرما پارتی چەپێن کوردستانی دەرفەتێن کە بێتن هۆلێ چاوە استیفادە بکرێنی چاوە دەست خن من وی خواست ئەس چێتم جدۆ من گو سینۆر دێ بگۆڕم سینۆر گۆڕینە آنها سینۆر سوریە هەیە بێرە سینۆر سوریە کێ دەرێ دەست پێت کرد کێ دەرێ دەقەدە یعنی سینۆر سوری نەمایە هاتیە گواردن لە لەبنانێ سینۆر مایە بێرە ji ber wî dê ew sînor dijiyê din da jî bêtine guhartin em ê çi bikin em ê çawa amade bin bêşik dewletên din yên xeynî me ji me re dewlet nadamezin lê gel em piştgirî û alîkariya wan jî negirin em nikarin tiştekî dest wekî herêmî başûr wekî ku em tev dizanin Brîtanya û Amerîka wan hanî gel hev û ew derfet ew îmkan danin wan ku îro federasyonê başını Rojava jî eynî tiştem dibînin Amerika, Fransa, piştwan jî car li Brîtanya heye. Yani bê wan nabe. Lê ew wexta ku ji bo berjevendiyê xwe li welata navîn de çalekî pêkînin bi ew berjevendiyê wan destxistina berjevendiyê wan ji bo me derfetên gelek hêja têne holê Sinan ya bu dubare. Em ê ewan nerîne ve spas dikim. Em ê ewan derfeta çawa bikar bînin ji bo ku min ew pirs kirbû ji platforma partiyên çepên Kurdistanê. Spas dikin ev jî nerîne negirtin ya. Tebliğa ve spas. Ji bo nîv saetê navber ji kerema.